дар ҷавонӣ мегӯянд, ки барои аз даст додани Сулаймон 14 нафар духтар худкушӣ карда буданд. хоҳарчама ки нигоҳ мекунад. Ман кор мекунам, мебарам арӯзбозӣ мекунам, мекунам. Корите чи? Она мертва! Понимаешь? Она мертва! Чӣ одамҳое дори дар хориҷа? Ҳамаша подключат мекунад. Одами хуб фақат ниқоб дорад. Бале. Ҳамин одами хуб ниқоб қатъ мегардад. Чизе ки ман мегуфтам, ҳамхел шахса ёфтам ва фикри зиёд накарда ҳам шахсияти оиладор шудам. Ҳамс рост буд ҳамон овозае ки дар интернет паҳн гардид, гӯё ки шумо як овозхони машҳурро тукуб карда бошед. Ба Набиҷон Пирматов занг занед. Хоб. Бе ягон 78 гӯед, ки дигар дар филми ту ман нақш намебозам. додари ман ку Ором шав. додарам дакҷой Ором шав. ай ҳамин рӯз эътиборан ман қатъи брат кор карда наметавонам дига. Масъуби ки ман чизе ки падару модарам гуфтанд, ман ҳамаи корашонро мекардам. занону бонувони азиз, ман ҳамаи шуморо ба компанияи Атоми, яъне корейски компания ба кор даъват мекунам. кор дар инҷо бениҳоят осон аст. Болҳои шумо тамоман намесӯзад. Пешҳаракат мекунеду халос. шумо дар инҷо хариду фурӯш карда намегардед. шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос. пули бисёр расход намекунед, балки пули калонкор мекунед. маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 афта мерасад. бетараф набошед. чӣ қадар барвақттар кор дароед, ҳамон қадар ба фоидаи шумост. барои маълумоти пурра ба ватсаби ман авиакассияи худро кушодем ва акнун метавонед бо нархи арзондастас аз мо харидорӣ намоед. Авиакассияи Мани Ҷабонӯ 24 соат дар хизмати мову шумо аст. Пас шумо бемалол метавонед ки занг занед. ногуфта намонад ки агар аз як оила падар модар инчунин фарзандон метавонанд оилавӣ, яъне семейни вориди дигар шаҳрҳои дунё шаванд, шумо метавонед тахфифҳои бобогиро соҳиб шавед. Авиакассияи Мани Ҷаб беҳтарин авиакассияи боваринок дар рӯи дунё. Як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. Инак бо фурсати муносиб дида ба дидор расид. Дар барнома бо шумо ҳастам ман, журналист Рустам Азимӣ. меҳмони нашри барномаи мо яке аз чеҳраҳои маъруфу машҳури кинои имрӯзи тоҷик Сулаймон Сафаров. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯям. саломат бошед, ташаккури зиёд барои таклиф. салом ба ҳама тамошобинон. мебинам ташвиши шумо ба чашмо аён аст. муддатҳост ки мо шуморо интизор мешавем ки барнома оед, шумо корҳои зиёди худро баҳона мекунед. дар воқеъ серкор ҳастед? дар воқеъ саломат бошед, барои саволат ташаккур. рости гап вақтҳои охир, охири 2 сол мешавад ки дар чанд лоиҳаҳо банд мебошем. ям сабти филмҳо мебошад, ям мо эҷодиёти бигем ҳунармандии худро ва соли 2015 оғоз кардагӣ бошам. 2 соли охир аст ки ҳам сароянда ва ҳам касби актёриро пеш мебарам. беғарз ин бо лоиҳаҳое аст ки дар он лоиҳа кор мекунам. лоиҳаи шоми душанбе мебошад ва дигар рекламаҳо ва клипҳо иштирок. аз ҳамон сабаб охирон бор вақте ки даъват кардед омода натонистам. ҳисоби ки серкори бад будам, дар ҳамин лоиҳаҳо банд будам. ҳисоби ба тамошобини азиз ваъда медиҳем ки дар бораи овозхонии шумо бадтар савол ҳаст ва имрӯз ки дар бораи кино гап меравад, мехоҳам вазъи кинои тоҷикро аз нигоҳи як ҳунарманди ҷавон бидонам. медонед чи, кинои тоҷик она 2 соли охир аст ки бо як бигем суръати хуб ҳаракат карда истодааст, ба пеш рафта истодааст ва албатта мушкилиҳо ҳастанд. як чизро қайд кардани ҳастам ки барои кино хубтар шидан пеш аз ҳама буҷет дар кор, буҷети калон дар кор, барое ки филм ин буҷетро талаб мекунад, ин маблағро талаб мекунад. агар мисол ягон сарпарастҳо бошанд ки сидқан сарпарастҳое бошанд ки дар ҳақиқат барои пешравии филми тоҷик, кинематографияи тоҷик ва бигем культураи тоҷик саҳми худро дар ҳақиқат гузоштанӣ ҳастанд ва агар чунин сидқан соҳибкорҳо ё сарпарастҳо бошанд, мо дар тоҷикистон бисёр ҳунармандо дорем ва ҳамаи кадрҳои хубро дорем ки метавонем дар баробари турко филм гирем. ягон фоиз кам не, дар ҳамон фоиз, дар ҳамон сифат кор кунем, ҳамаш ай маблағ вобаста аст, барое ки ҳамаи кадрҳоро дорем.
чӣ наворбардорон, чӣ актёрҳо, чӣ режиссёрҳои хубам дорем, техникаҳои хубам дорем. Фақат рости гап як мушкилаи сарпарастон ки мутаассифона хеле кам дастгирӣ мекунанд. Хеле ва хеле кам дастгирӣ мекунанд. Барои ки киноро 5000 сомон қад съёмка карда намешавад, ё 10000 ё 20 ё 30000 сомон қад. кино маблағи калонро талаб мекунад. Агар сарпарастҳои ситхан бошанд, кинои тоҷик тезтар ва бо самти хуб ва бо сифати хуб ба пеш меравад. имрӯз филмҳои зиёди шуморо шоҳид шудем ва гап дар бораи спонсор рафт. бо реклама дател ё ин ки сарпарастон забон ёфтан барои Сулаймон осон аст ё ин ки душвор фаҳмондан? Хеле душвор аст, хеле душвор аст. Агар мо ба 100 нафар муроҷиат кунем, 100 нафар соҳибкоро муроҷиат кунем, чӣ бошад ширкатҳои мисол калон, ҳам мобилӣ, ҳам таксиҳо, ҳам дигар ширкатҳои калон бошад, ба онҳо агар муроҷиат кунем, аз 100 нафар 1 ё 2 нафараш дастгирӣ мекунад. ҳамон нафарҳо ҳам ҳадди ақал бо хеле маблағи кам ва ба он маблағи кам талабаташон ин қадар аст. Шуморо шоумен гӯем хато намекунем? Ман ба фикри шоумен нестам, барои ки шоумен ин нафаре аст ки развлекат мекунад одаморо. Ман мисол баранда нестам. Шоумен чандин бор шоҳид шуда будем. Баранда фақат дар барномае ки худам муаллифиш ҳастам, шоми душанбе ҳаст. Дар он ҷо ман бале барномаро мебарам. Лекин дар тӯи маъракаҳо ман барандагӣ намекунам, барое ки ин аз они ман нест. Ман самти ман фақат ҳамин сарояндагӣ основной ин актёрӣ мебошад. ба ҷуз ҳунари актёриятон, чун дар ин самт балад ҳастед, ҳамагӣ медонем, шумо овозхон низ ҳастед, ғайри овозхонӣ сценарист низ ҳастед ва ҳамчунин коргардонӣ ҳам мекунед. Бале. Кадомаш барои шумо душвортар аст? Ҳама душвортар медонед чи? Овозхон. Аз ҳама душвортар овозхонӣ. Вақте ки ба актёрӣ дар актёрӣ мехонӣ, аввал онҷо овоза кор мекунанд. Яъне ки овозта хуб мекунанд, барои ки постановка голоса, техника речи мегӯянд, якум овоза кор мекунанд. Аз сарояндагӣ ман хурдсолӣ ҳам бо гитара суруд мехондам. Ин касб аз хурдсолӣ буд ва солҳои охир ман инро ба сатҳи профессионалӣ гӯем пешниҳоди мардум кардам. Лекин ин касб аз хурдсолӣ буд. Ман мисол ҳам гитара менавозам, ҳам дар клавиш. Лекин аз ҳама душвортараш ба фикри ман актёрӣ мебошад. Барое ки бисёри актёрҳоро мебинем ози синни солшон калоне, бисёрашон ҳар хел касал мешаванд. Паркинсон ва дигар касалҳо ҳастанд ки вақте ки як одама нақша меофарӣ, як персонажа, ҳамаш аз даруни худуд мегзаронӣ. Переживанияша, дарди ҳама одама, ҳамаш аз бадани худуд мегзарад, асабот, ҳама дарун мегӯяд. Барои ҳам як хел вақт ба саломатиам зарар мекунад. Агар ту нағз ба нақши ҳамон персонаж нағз ворид шавӣ, ҳамаи ҳамон дарди ҳамонро буроварда пешниҳод кунӣ ва як зараре ҳам мерасонад ба саломатӣ. Барои ҳам ба фикри ман душвортарин ин актёрӣ аст. Овозхонӣ бошем, ози бисёр техникаҳо ҳаст ки ози агар дар интернет бинед, овози пишака мегиранд, мява мегиранд, ҳам мяв қати суруд месозанд. ва мегӯянд ки Сулаймон шахси хулиган аст ва андак агар гапи баландро шунавад, зуд ҷанҷол мекунад ва отишин мешавад. Сабаб дар чист? Агар ман хулиган мебудам, маро хулиган сода маҳкам карда буданд. Статья қати, бале. Шояд аз ҳисоби персонажи Ромиз бошад ки ман дар сериали Ишқу Душанбе нақши Ромизро офаридам ва Ромиз худаш ҳам хеле хулиган буд. Гапҳо ягонаш асос надорад. Ман худам мирни одаме ки намехом я одама хафа кунам, дилша ранҷонам. Ман ҳатто намехом ки одама сухан қади хафа кунам. Оли ҷанг кардан, занозанӣ усулистан. Ки школае ки гузаштем, мисол дар зиндагӣ ҳамаи коро мешавад. Дар давраи студентӣ, мактабӣ ин коро бисёр мешиданд. Хай марда ками ай чизо ягон кас застрахован нест. Мерае ки ягон ҷо ягон проблема мешавад, дигар ҳамон ҳолатда мефурад. Лекин вақтҳои охир ман ин чизо хела дурам. Рост буд ҳамон овозае ки дар интернет паҳн гардид, гӯё ки шумо як овозхони машҳурро тукуб карда бошед? Нафаҳмидем сабаб дар чӣ буд? Асос надорад. Медонем ҳамаш мисол як гап мегӯй, пага мерам, мегӯянд дигар гап гуфта. Барои ҳамин агар як ҷода як одам камтар сахттар салом алейк кардӣ, пага мерам, мегӯянд ки задакаш.
барои мо и гапҳо асос надоранд. Мо тимволи ҳози санъаткорем ҳаракат мекунем ки ягон одам қати проблема нашем, ҷанҷол накунем. барои мо не ма ай коро дурум. дар ҷавонӣ мегӯянд ки барои аз даст додани Сулаймон 14 нафар духтар худкушӣ карда буданд. ин асос дорад? Рост не дуруға чӯ 14. қобил шавед, дар воқеъ мо шунидем ки гӯё чандин духтарҳо барои аз даст додани шумо, яъне ки вақте шумо бо дигар духтар хонадор шудед, онҳо сари қаҳру ғазаб даст ба худкушӣ заданд. Ман дар ҳаётам 14 духтар қади гаштагӣ неистемол. Не, рост гап. Ба умед ҳам кардагӣ набудед? Ба умед ҳам кардагӣ набудам. Кадом духтар қати агар суҳбат кардагӣ бошум пеши авлиядор шиданам, ягон ташама не хафа кардагим, не ваъда кардагим, ягон чи не серьёзни отношения кардагим. 14 духтар худкушӣ. дар раҳи ишқ дар ҳақиқат шумо ба дилдодаи худ расидед ё ин ки ноком шудед? Ман вақте ки мактабхон будам, дарсода мештам, фақат вақтои холигида сурат мекашидам. Сурат мекашидам, баъд ман бисёр ҳамин суратҳои як сурати як духтаракам мекашидам. Сурати як духтарам мекашидам. Осо-осо хушрӯ мекашидам, ҳам хишт ки даст роз шуд. баъд вақте чанд вақт гузашт, ман ҳама одаме ки мекашидам, ҳамаро дар зиндагӣ дидам. Ин ҳақиқат аст. Ну тақрибан як 60-70% монанд. На танҳо аз симои хушрӯш, аз симои зебош, балки аз даруни дилиш бой бад буд, даруни дилиш чизе ки ман дар кор буд, чизе ки ман мекуфтам, ҳамхел шахса ёфтам ва фикри зиёд накарда ҳам шахсияти оиладор шудам. хато накунам нодир аст? Бале, нодира. аз зиндагии шуморо чанд сол шуд? Зиндагии мо ба 8 сол шуд. ҳосили зиндагиатон? ҳосили зиндагӣ фарзанд, бале як духтар дорем. беҳтарин. дар 8 соли зиндагии шумо ҳолате буд ҷангу ҷанҷол, рашк, нофаҳмӣ, қаҳр карда ба хонаи модар рафтан? Қаҳр кардан ба хонаи модар рафтан набуд, не ки ҷанг ҷанҷол албатта бе чизо намешавад. чун ҳар ду дар соҳаи санъату фарҳанг ҳастед, чаро нофаҳмӣ мешавад? бинед, дар вақтҳои ҳамин дар дуюм ё сеюм соли зиндагӣ рашкам буд, то дуюм сеюм соли зиндагиро рашкам буд, ҷанҷолам буд, нофаҳмиам буд. Лекин бо мурури замон ҳама ҳамин чизо яктарафа шуданд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки вақт ҳамаро нишон медад. Вақт нишон дод ки маро давират кардан можно. Ки ман мисол ягон духтар қатиам агар саҳна бозӣ кунам, это только работа. ин чизоро ҳамаш вақт нишон медиҳад. як сухан қати бугӯй, мисол то кор қати доказат накунӣ, намешавад. вақте ки дар рафти зиндагӣ ман бо бигем бо корҳои худам, бо рафтори худам исбот кардам ки ҳамин рашкҳо асос надоранд, ҳамаи проблемаҳо аз байн рафт. хай албатта мешавад ягон нофаҳмиё, ягон гапгурезиё мешавад, лекин тез ин корҳо барканор мешаванд, тез яктарафа мешаванд. интихоб ва издивоҷ, яъне ки вақте шумо бо ҳам издивоҷ кардед, волидайн зид набуданд? Не, волидайн зид набуданд. честна гап занед? Честна гап задистам. Якум падарам кор дабуд, модарма гуфтам ки ҳамхел ман як духтарда ошиқ шидам ва мехоҳам ин духтар қати оиладор шавам. суратша нишон додам. модарам рост гап ҳамун якум рӯзе ки ман суҳбат кардам, ягон нафар не модарам, не падарам, не хонагиё ягон кас зид набиромадам, барое ки дидам ки ман то ҳамин вақт ман бисёр чизоро аз зиндагӣ гузарондам, аз сарам гузарондам ва ман ҳаққи ҳамин интихобро доштам. ҳаққи интихоб кардани худам, интихоб кардани зиндагима доштам. бародаро, ира медонед чия? Я почки ай фирмаи арабис миёд меган. Ин метавона санг намаки гурдуҳои шуморо брезуна ва ҳамчунин воспалениша бигира. бародаро ки приступ мехабанд гурдуҳошу метавонад ки табобатш куна. марҳамат бародаро, кадме бихоҳа ки арабис миёд почки ай шифофармо заказ куна, дар комментария дар мода плюс мода худи ҳозир мо маълумоти бештару хубтар дар личкаи шумо равон мекунем. ҳамаи мушкилои дар ки дучор шудам, ҳамаш биромадам ва исбот кардам бо як бори дигар, бо рафтор, бо кором исбот кардам ки беақл нестам ва як нафарда ошиқ шуда бошам, ҳаракат мекунам ки он нафарро хушбахт кунам. ва падару модари ман ин чиза ҳис карданд. ташаккури зиёд ба падару модарам саломи худам мерасонам ва интихоби ман дар зид набуданд. дар муддати як моҳ мо оиладор шудем. беҳтарин. дар зиндагии инсон мусибат ҳам ҳаст, ғам ҳам ҳаст, дард ҳам ҳаст, шодӣ ҳам ҳаст. ин ҳолатҳо дар зиндагии Сулаймон буданд ки
اشکی چشم او رو ریزونده باشد، علام کرده باشد، درد کشیده باشد. خیلی بسیار. میدونی چی، یک چیز میگم، من در فیلم ها اصلاش میخوام که شخصی آدمی خوب بازی نکنه، отрицательный персонаж بازی کنه، آدمی که میدونیم برای چی. همین سوال شما در ماننده همین چیز، آدمی خوب فقط نقاب داره. بله. همین آدمی خوب نقاب قطع میگرده، فقط خوب میشه. آدمی بد در نقاب در کار نیست. وای هیچی نمیترسه، وای روی راست هم میگه. برای ما در فیلم ها میخوام که بسیار نقش آدم وای отрицательный را بازی کنه، برای که وقتی نقش آدم خوب هم بازی میکنی، как هنرمند من میگم باید نقاب پوشانی خودت ده، باید نقاب پوشان، برای که خوب شدن خیلی دشوار است، خیلی دشوار است. من میتونستم که هم قسمایی که در فیلمم رسخود کردم، در کاریم رسخود کردم، من میتونستم بیزنس کنم، اما خوب کدا گردم ایجا аренده ما گرفته کارم کدا گردم، نه که من این کارو نکردم. من خواستم که یک کاری کنم که ملت ما پیش برم. من پاتریوتم، پناتوری په خاراکتر بابا رفته 2 سال در وطن من خدمت کردم، به خاطر چی؟ به خاطر که پاتریوتم و هر یک آرزو دارم، میخوام این پرچم دولت در همه جا بردارم، در همه جا تاجیکستان عزیز ما را بشناسن، بینن که هنرمندای زیاد داره، بینن که دولت پیشرفته است و فیلم کینو معرفگر است برای این چیز. بله. برای همین من همین سمت سخت انتخاب کردم، بگیم جدی از قفای همین کار شدم و در همین لحظه ها بسیار نفری بودن که از دوستای نزدیک من که بگیم از پشت ضربه زدن، از رو میخندن و از قفا ضربه میزنن. نیتو که در حیاتی بسیاری هم خیلی هست که یکم پریدت سر آدم نزدیکت میبینی، یکم برای چی؟ به خاطر که وقتی که تو یک آدم نزدیک در یک سری دیل تا میگوی، تو باید مثل یک کارت دادگی وری میشه که باید همه کارت همه وقت میتونه در تو بزنه. слабый место میگه. слабый место. تو как برادر، как دوست تکلیفشون میکنی، لایحه‌ای که میکنی چی به دیگران را نبا همون را تکلیف میکنی، برای که باید تو باوری کرده باید تکلیف میکنی که پگه زنگش میزنی میبیاد برد، نه که پگه میخیزی که باید آدم ای دشمن دا بدتر بوده، بعد علم میکنه. همون سوال شما دا جواب. برای همین خدا با شکر که خدا دارم چی غم دارم، همین هر یک چی، هر یک نیدو با خداوند. چون شما اکتور هستید و شاید چی شرطی که به شما گذاریم از اودش میبره، میتونید در یک حالت اشک چشم خود رو ریزونید و مردم باور کنند که در واقع شما پروفسیونال هستید. و اشک چشم خود ما در فیلم بسیار میریزونیم. برای اشک چشم ریزوندن حالت ما بسیاری را سنجیده بودیم. ما را حالت زده چه میتن. اگر شما در همین در کار بشه، خیلی یگان حالت بشه کار میکنید. چشمانی خودم حافظی آب شد. اگرچه من اکتور نیستم، ولی قویل گشتم با همین خیلی اکتورانی که در واقع فیدیویی هستن و میتوانن از عهده نقش صمیمی از تحت دل برایم. آفرین میگیم، آفرین میگیم که در میمیکای خود توانستن که نشون دهند همین شرط ما رو. شما با خود بیایید، سوال دیگر داریم و سوال دیگری ما هم شرط است. شرط دیگری ما چنین است: نقش بازید، نقشی نفری یک رو که به گپی یگان اهل خانواده گوش نمیدهد. شروع میکنیم هر دو و در این نقش ببینید که از اودش میبرد یا اینکه نه. اکا جون، تو یک روز در خانه میشینی، هر ثانیه و هر روز تو در بیرونی، جورابازی، کینو، عروس بازی، ورزاب، نورک. آخه تو یک روز با پدر و مادرم بشین، گرچند در روی تو گفتن نمیتوانم، نه که اونها هر روز از روی تو عذاب میکشن. آخه گوش کن، من خانه دا بشینم بعد ترکی نگاه میکنم. اکا جون، من اگر خانه دا بشینم اتا و چما ترا خواهرچم کی نگاه میکنم؟
من کار میکنم میبرم عروس بازی میکنم کوریت چی در حقیقت وقتی که پاسخ اکتیو رو میشنوی گم میزنی در راه که چی جواب گویی. از این کس میبراید اکتیوری پروفسیونال بر اومدن، ولی من نمیتوانم چون من میبازم چی میگن باخت برد هست و باخت است و شما برد کرده در صحنه ما با نبی جان پیرمرد زنگ زنید خب به یگان هفتهش گوید که دیگر در فیلم من نقش نمیبازم. سلام علیکم دوستی عزیز، چه کارو خوبه من است؟ من است برات یک مسئله قد زنگ زدیستم برات. ای همین روز اعتباران ما قطعی برات کار کردن نمیتونم دیگه. انا تمام کار ما هم قطعی تمام ما پریدستم برات باید برم دیگه عموما کار کردن نمیتونم برات بخشش زیاد. سریوزه آنات نمیده. الو نبی جون برات ما سروچنا پریدستم رفتستم ای تاجیکستان باید برم اما دا گفتم زنگ زدم برات جون ما دیگه کار کردن نمیتونم مرا ببخش هم خیلی شید زندگی هم خیلی شید ای تاجیکستان من رفتستم یوروپا ویزا چیزا نگیرسته چه میره؟ چی را برات؟ ویزا ویزا؟ گیرستی با؟ ویزا را نه ویزا دا از همین چی داریم عدلی برو داریم ویزا دا سپوریدستم اکای نصرالدین خطیم من دا همین دا که گفتم یکم خود دا بگم که برات متاسفانه هم خیلی شید سریوزه نمیده یا یکم پریکل الو برات هم سریوز نگفته استم برات جان هم خیلی شیده که زندگی هم میای که میفهم یه روز هم خیلی یه روز میخیزی نمیفهمی چی میشه پگه خدا میدونه چی میشه و یک پلانت بابشی دیگه بزنی پاره رو سیو کده بزنی یک کسل شیدم برات یک کسل سریوز نه عصب قطعی و بسته باید سروش نبرم اپیرات کنم یا برو هم جمانم پریستوب خیترستی شوخی کردیستم برات شوخی بودا برنامه قرار باشه ما برات او برنامه داریم برات بخشش زیاد برای هزل و شوخی تشکری زیاد آفرین احسن میگویم به هنر و مهارتی سلیمان که هم شرطهای ما رو هم انمون سپورش‌های ما رو توانستن که سر بلندانه اجرا کنن. سلامت باشید رستم جان، تشکر زیاد به همه تماشاگران. نه هر هنرمند حاضر جوابی خوب است و امروز ما برای حاضر جوابی خوب بودن شما تشکر میگیم. سلامت باشید سلامت. و در آخر چی پیغام دارید برای تماشاگران ما؟ در آخر التماس در کجای باشین یک رنگ باشین یگان بار یکدیگری تا آدمی که در حقیقت شما را دوست می‌داره و حرمت میکنه همه آدم خفه نکنید. برای که خیلی در زمان حاضر دشواره دوستای حقیقی را یافتن، برادرای حقیقی را یافتن و نفرایی که شما را در حقیقت پروستا تک به هیچ دوستای احترام می‌داره. پدر مادر احترام کنین، دوست دارین و چه بگم بودی سبوی. ما در فرجام برنامه با شما در کارهای ایجادیتون برای موفقیت آرزومندیم و همیشه پیش‌صف و نامبردار کینوی تاجیک باشه. سلامت باشید. تشکر زیاد. همه خیر.